Omukoro gwo kuzekiro kya Biikira Maria umuhabuzi umurungi ahabwa abasisita ba Biikira Maria umuhabuzi umurungi abambarara guhakorerwa mu nzu y'abasisita ya Kyabirikwa mu district y'Isingiro kandi gwayibemberwa ishabarisa witware rya mbarara rambatu bino mugisha. Abasisita mushanju batere biragano by'obutwire omisho ga mukuru w'ekigombe hamwe n'ishabarisa witwareri. Aba barambira hansi bashabirwa amahiso ga Biikira Maria rero bajwe kwempeta y'oburukwera ngakamanyiso ko bwesigwa har ruhanga. Abandu basisita bashatu aba bantu bakuze imyaka 50 y'ibamara mu busisita hamwe n'11 aba bantu bakuze imyaka 25 nabo bagaruka mu biragano byabo. It is a great gift given to the church so that people can share the primacy of God, the goodness of God. Sister Romina Nyemera uri mukuru w'ekigombe cy'abasisita ba Biikira Maria umuhabuzi umurungi abambarara yashaba abasisita kongera kurebera hangaro kubashaba batarukweganda. Abantu abari kubasa kugesha nitwe rero tukeyongera kuzo myanya nyamwinji tukahereza abantu barahanga. Obundi nangwa tukuzo mwanya ahubwo kandi tutakwetagwayo nangwa ubundi tukuzo myanya ahubwo kuba tubatine yo community ahubwo kubitwa tura nabandi. Omurisa yereko kushemerwa habo rweto rw'ubunyadino ruyondwe yongera kuro mu itware kandi ngo abasisita bane cyo kurebera habanda hamwe n'abikiriza bona. Adoring the Blessed Virgin Mary, she's counseling you. Na bahabura yaza kubahabura abatebekansa abatwarankayi wa Yesu ha mwana we era bagambira ngo icyara abagambire mugiri muta mutukore rero mwahiza kuchikora amizganyi nagahindura ki ganjevini konka kandi tukagenda tukakwata mizi tukanyuka ninga tukenga umuramba wa Kristo ubuzima mizi giti yagahindura vina Abasisita batere biragano by'ubutwire hamwe n'abajaguze imyaka 25 hamwe na 50 bashabwo kongera kwekwasa ruhanga hamwe no butonganiriza bw'umuzire Biikira Maria. Niwe murinzi wabo kamwesigwa uburahanga yakwasize Yesu na Maria n'abasisita Biikira Maria umuhabuzi umurungi. So mbweno rebangu, you are in the right line. You are in the right place, you are in right custody. Ekiro cya Biikira Maria umuhabuzi umurungi ni kikuzubwa buri birabera na mukaga byo kwezi kwa kane buri mwaka ubwo abasisita bari mu kigombe cyo kumweterwa bari kujaguza no kutere biragano. Ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.